aku kaji sak ngadu aparan adang-adang manuk liwat kon pedeluan iku sang adang sang Arab putih ya kaji jual jok tumuntung gode datang utusan ruwen jak jauh surat dawak mutandang utusan iki anu bega lucu kelampan dong nyontlak nyantling lampak lempeng selalu sak jengking-jengking dawak lucu mar di manusia jaga musim gawat undangan orang kemudian perlu mesti memandikan merasa cerita pendek ya dawak sampun pemanikan pelunggung dah kaji ini pertama di itu datang arah begak lipna para dalam selanjutnya ternyata sembarang dengan peran yang bau tamu di sesuatu ruang penjagaannya bilang jepu-jepu para petinggi-petinggi pejabat tinggi negara penjaga saran security jeng ke lapisan ring pirah jagaran nah mai ya utama lagu uliaran kejak jari tuwe nane ya kebekap sudah sekali nunas nurge datu pemutaran desa bayu-bayu hiki utusan dari saking Arab negara rupanya cepok mondel kedep matesel kanggu diagak pitolok sabar di waktu sesini di 6 tahun saya nomor mayu nunggu akan angka nani putokol di ngejauh putokol nih mari ngarap negara kirang manusia ulesnya kaya mungkin jadi utusan kang prapte hiki cucu utawi paran kena apa pongkat mewah kanggo penyakit kanggo lagu nek mana para nebara dait akal Umar Maya si potet dait jahil lagu ke ku ngalah sok menang bares terima balas meruan nguninangan sire iki kayung Yunan ulesmu sire iki luir kadi topekong jakak meparan ku tetatu terserah le antu apa pongkat meparan aku ngolok datu sini aku lemah digiri lain kali-kali ngaku kan ngolok antu neke kanggo jogosmu bunder sahagong wuh bidate maka pusire wetengmu hapeletet au keternyu bayante kita aku iya cara ke prapte paran akena wonten paran tutur siapa bayi sire kang prapte beri nah lamun pelunggu dikaji beketua ne wahya searan cepok model tambak lain Umar Maya utusan aku sini terutus isi di sini mau mena Willy Jiling Arab mulai satri satu sini nursiwa ya atong surat di palite niru pada dawak terima surat di dawa nih ruana wah kemengan cinari trenateng selan amos punang bubuk kaning serat hiling serenateng selan insun wijiling Arab satri Arab sutra Abdul Muthalib kahutus dining betar nursiwan paca anyekel sire abun desir lucu medagin among yang sire iki mobok duduk kurung sire sun kawilampus mastaka musire sun pancung nuju mantuk nuju wah ku mampang haran jaya randa marmaya tutur akena
paran hagang hinggil hiraran Jayaranna insin itu ratu hagang hinggil teguh tegap perkasa ku mampang Jayaranna dudu mau heke lam daur enjing pajakan nyekel kar Gustimu Jayaranna kena aran kepegendang mesa ngeraos mesa dadak ngesiaran kodik saran Jayaranna enggak dengan oke Rama Prabu orang Kakang Prabu orang ka orang wonten para iki makoten ingsun dereng dadi serat penantang Prabde enjang pacang perang sarang lawan Jayaranna amun ingsun masih hanyar jadi ratu Hingselan makoten ingsun dereng jadi dereng dadi Kakang Prabu orang ka orang nunasa datu hakung pemutaran desa punten para lamun kaji saongo aparana ruweun mahkoten kurang paut kurang cocok